Ka River District Sports Association ne ka RBDSA kala penbai bahkan sedang no regional league jong snem aja fulai nak bentai tu ki club ne team ki bala penia so ne affiliate bak association. Katarik bak hadu un pediang ga bairung kan long habok khalar trik nailur aja fulai. Man sedang no ke lempung le kai nadu ka arson trik nailur aja fulai. Ha ka bala penbai ru bagi jaka le kai kin long ki lai jaka kata habar bong sning bonong po. An sedang ru sai ke lempung le kai bala tip kum Super League hapok katayo bening kong risau aja fulai bakatarik bakhadu on pediang ga bairung kan long halane shwa ka arson trik nailur aja fulai naga banta ka jurnal league ka kunhun la adu kan khori ka song pisa ban nyo pho jaran ka ringkat ka trophy barbuan ba ari ka song pisa ba saw pho jaran ka ringkat ka trophy ka kunhun la adu ha ka Super League kan khori ka song pisa ba hilak tingkar ringkat ka trophy bawan ba ar kan khori ka song pisa ba san pho jaran ka ringkat ka trophy Atli kunhun buan syakmat regional league kin syajit bandrung Super League jong snem aja afsau. Kan bakal adu kan yorung syakal lumpung jong ka Meghalaya State League. Kan ba atli kunhun ki baduna points hak Super League kin habrung biang syakal general league. Yang jong ka football committee jong ka River District Sport Association. Isi me kan ka kabu ban bana sa baro ki sport club ki badon apo jong ka River District Sport Association. Lembaga meeting kalau mereka sini ila yo karai ban penlong ya ka general Riboy League jong kasenam arhajar mulai ya ka bangin sedang no apo tarik September bar ka tarik bakadu ban pediang ya ki entry form kenlong po ka tarik September ya kan ka league ngin penilai kaya kilai ki venue kata ka bakan cup ya ka Oyambong kaum sning ba kanong po ina priang ru ya kino di sport club ba kuat ban affiliate mai sa ko ka River District Sport Association nang ta kendia na ba dei ba ka Super League ru in sedang no apo ka first week jong Oktober ba ka tarik ba kadu ko ye ki form kanong apo as sampai September but kawai ke bangi tua pan putih rupa babaro ki peliar ki bangi lekai ki banio ki kiliaran nak klub jongki ane kum ka transfer peliar bat kane ka tarik ka du kanongi apa ketika last date bagi yang ki triple price la ka banta ka general league la ka tim ka bajok kan yo nyu waja tingka ba ka runners up kan lo sab waja na ka banta ka Super League ki bajok ni sila ba di bawah ba ar ne kirona sport kinyo sampai wajar ini ki trofi na banta ka ne general jong snem harja apula kila kon patai pat kinjat agin bagi lajok nagar holik hai ka RBDSS kan ilat lakin kiusar ni parti apa jadi kata ka judon ka ne ka Meghalaya State League bajok na ka Super League in league sim banta ka Meghalaya State League pada ka platform bani lapan penyo ya ki player dia ko ka league ke jong ko River District Sport Association ni singapura kenmau shipkeeper ki atlet club bertunjuk di bidang wan kumat bah kemudian pada general league football tournament jong senam kumbagi Julai ki atlet team ki berpoin ke final naka general league kini oban nilai kai hak Super League senam bat ki kemudian kini Super League pada ki atlet team kiba duna point kintian syaka general league kata ke bagi Julai bat kebalong champion naga Super League kini di kemat ya kata River District Sport Association syak Meghalaya State League kebalan sapen yale sien ki bakut jong senam pemerintah ta kalau macing petip nak bentai ki klub baro bat nak dagi jingtip ke bekamnya nak liang ka football committee jong ka RBSA ngin sapha lembagi WhatsApp group kijong pi teladon kino ki sports club ki bala penkelah ki nong tre kijong ki tu sumha pentip nang mengilak penat yang nomor jong ki hak WhatsApp group bat yaki neki form jong ki player ngin sapha lembaga online lembaga WhatsApp group ta dagi jing pentip caborok ki atlet club berkunjuk ki benang kuat wan teman